안녕하십니까, 배구 팬 여러분. 오늘 다뤄볼 경기는 보기만 해도 10년 묵은 정체가 싹 내려가는 경기, 바로 동아시아 남자 배구 선수권 준결승 한국 대 중국의 한중전입니다. 결과부터 스포일러하자면 세트 스코어 3대0, 완벽한 셧아웃 승리였습니다. 사실 경기 전만 해도 중국 선수들 키 좀 봐라, 높이가 장난 아니다라며 살짝 긴장하신 분들 많으셨을 겁니다. 하지만 배구가 어디 키재기 대회입니까? 코트 위에서 공을 바닥에 떨어뜨리지 않는 팀이 이기는 스포츠죠. 오늘 한국 대표팀의 플레이를 한마디로 요약하자면 맵고 빠른 붉은 악마의 맛이었습니다. 우선 첫 번째 비결은 상대의 머리끝을 지끈거리게 만든 서브 폭격이었습니다. 중국의 장신 리시버 라인을 향해 날카롭게 찔러 넣는 목적타 서브가 제대로 먹혀들면서 상대는 자랑거리인 높이를 활용할 엄두조차 내지 못했습니다. 여기에 중국 공격수들이 답답해서 강타를 때릴 때마다 약속이라도 한 듯 딱 들어맞는 단단한 블로킹 벽과 탄탄한 디그 수비가 손끝에 착착 감겼죠. 특히 2세트 중반 16대 18로 뒤지며 잠깐 위기가 찾아왔을 때 보여준 클러치 집중력은 그야말로 소름이 돋을 지경이었습니다. 당황하지 않고 뚝심 있게 한 점 한 점 추격해서 역전을 만들어내는 모습, 그리고 수비 후 반격으로 이어지는 2단 연결의 속도감은 이게 바로 우리가 그리워하던 한국 배구의 매운맛이지 라는 탄성을 자아내기에 충분했습니다. 그렇다면 이 기분 좋은 승리를 넘어 대한민국 배구가 앞으로 나아가야 할 방향은 어디일까요? 이번 중국전 승리는 우리에게 명확한 정답을 제시해주고 있습니다. 국제 무대에서 세계적인 거구들과 맞서 싸울 때 우리가 가야 할 길은 명확합니다. 바로 더 빠른 스피드, 더 정교한 서브, 그리고 더 견고한 팀 디그라는 기본기의 극대화입니다. 높이로 맞불을 놓을 수 없다면 상대보다 한 박자 빠른 스피드 배구와 끈질긴 수비로 상대의 진을 빼놓아야 합니다. 단순히 특정 에이스 한 명에게 공을 몰아주는 올드한 배구에서 벗어나 세터의 손끝에서 시작되는 다채로운 파이프 공격과 속공, 그리고 날카로운 서브 득점이 톱니바퀴처럼 돌아갈 때 비로소 아시아를 넘어 세계 무대에서도 통하는 경쟁력을 가질 수 있습니다. 오늘 중국전에서 보여준 이 뜨거운 열정과 빠른 박자감, 그리고 포기하지 않는 끈끈함을 잊지 않고 지속적인 시스템으로 정착시킨다면 대한민국 남자 배구의 부활은 결코 먼 미래의 이야기가 아닐 것입니다. 시원한 3-0 승리의 기운을 받아 앞으로도 우리 대표팀이 세계를 향해 더 높이, 더 빠르게 날아오르길 기대해봅니다. 멋진 경기 함께 보시죠. Хонсай өндөр бүрэлдэхүүн бий. Хоёр дуурайсан давхар алтны гацаад тогтоосон. Шин хоочны давхар явж. Хонхны оноо хөдлөлөө шин хоожийн. За хоёрын гарааны бүрэлдэхүүн мөрийн ижил өндөртэй байгаа болоо да. Анианы хоёр дахь давхар Хонсай давсан агсан давхар. Хамгаалт насуулан бүг. Юхайн давхар. Хатар содраа дараагийн давхар намаа явсан энэ дөрүлөд сэрсэн байсан одоо болсонгүй. Юу тамлаад амгалаа. Нэгдүгээр мөрөмчтэй. Юзэг давхар явсан хаасан хоёр алт. Хоёр гараа алт. Аяар хоожны давхар явсан шин хоожны давхар. Хонконгтой бол 2-1 тоглолтод 25. Өндөр үед 2 ижил алдаа дараалан 3 ижил тоглолт авч багшир орох боломж хадгалж үлдэж байлаа. Тэгээ олгож хамгаалсан Им Сонжин олгож өгөөд шин хоожийн тоглолт явсан гавлаа. Лихайна бол бүгдээрээ хөтөлсөн өгчин хагшир тоглолтын дээр тун Нямбай их төвж явах шинэ. Алдаа төдийлээ арсангүй 3 гарын тоглоо. Хүү хаузын тоглоо. Хоёр атар судраас нь хагнад тоглоо явсан Жуниор Аман зэрэг барьцаа болж байна. Ойрхон 2 хаагаар байсан. Им Сонжин хамгаалсан Ханяны тоглоо. Яа, санкио натса. Гардаа барсан. Уаузи. Саяны өмнөх давлтын бүс дээр бол оноо сая явуулсан ологчтой Уаузи. Аман тоглоогүй. Ханяны тоглоо. Яа ганцаа цодруулсан. Гацтайсан. Яа цодруулсан гэж. Жан. Өнгөрсөн жилийн алт хөрөлмөд 2 баг тоглолт хийж байна. Хагшиж. Сулмаг давсан
Эхний ээлжийн тоглолт хожироо аваад боломжтой бөмбөгөө намын тоглосон. Жуниоргийн тоглоо. Капитан эхний бөмбөгөө цаараа өгөөж байгаа. 24-21. Намын тоглоо хаагаад усгаж байна. Имсонжины эхний үеийн төгсгөлийг хийлээ Имсонжин. 25-21 хацаагаар бүгд найрамдах Солонгосын баг тоглолтыг гадаавал энэ төр итэх юм аа. Хоёр алтнаас бодоод хууралтар болсон. Хожин. Гихай аргаж болсонгүй. Яа уу зөг тийж байна. Маргааш медалийн төлөө бас чухал өрсөлдөөн байгаа учраас чухал тоглогчтой бас жоохон нөөсөнд гараа 2-4 чинь тоглолтоор болоо да. Хорда 2-4 алтны хууралтар мөнгөндөө Имжэён. Ухаузи Жон Чихэн гэсэн тоглогчдыг онцлохоор байна да. Ада хоёроор Шинхожины тоглоомыг атаасаа Ухаузи тоглоомын дараас 2 оноо авч байгаа нэрсэг 14-14 дээ. 16-18. Яа дараагийн тоглоомыг онолгоо. Шинхожин. Исэнхэн давтан дээр байгаа маань. Годягч пас өгдөг даа. Ян Юзэ хамгаалт хойш явсан сул ороосаа. Газаалтаа гараад ирлээ. За Имжэён. Онооны яалтыг яа салгах нь хаттай юм л. Годалтыг барьн үлдээж. Тоглолт явандаа судрууд болсон Жуниор. Аюудурс нотоо. Яа Шинхожин. Өндөр тоонд иргэдэг. Намд болохгүй Лихай. Дөрвөгөө ордсон мүү? Дөрвдөр дутаа очсон. Төсөл ихөө 3 аривда 3 ар дээр хаасан атнаас бүгд албангаад нэмжээ. Ян Юзэг атсан 3 удаа хөрдөмдөл хөрцсөн нь 1998 2000 онуудад хөрдөмдөл хүртэж байсан юм байна. 2025 оны Зүү Азийн аврагч дурлалын хэмжээнд хөрдөмдөл хүртсэн байна. 2 алтандаа 3 удаагийн мөнгө медальтай баг юм аа. Медалийн тоог туршлагаар гаруулж байна. Ханд хийж үнэ давлалт. Ганцхан облтоор 2 тоглоо гаргаж ирсэн Лиай нөгөө облчи Азер облцаа хамраа. Кимжүн удавсан. За дэд облтонд зөглөө Лиай. Хариу тоглоо Ким Юханы тоглоо он солгоод тоглогч топсол явуулсан. Дахиад тоглооны боломж гарч ирж байна. 2 дээр облт тогтоосон. Явсангаа зайтай явцаа. Ханяны облт. За Ян Юзэ. Асан тоглоо гаргаж ирлээ. Имжэёны давлалт. Лихай нөгөө 2-аар ганцаалтад боллоо. 2-аар Лихай. Зүү Азийн орны багуудаас 14-17 томоломж ойртсон тоглолт байна да. Ким Юхан дээр хасууллаа. Яа рухасан. Ян Чихэн. Гардивсэд авсан. Яа дахиад тоглохын боломжтой болоо да. Ацаалтаа тоглосон. Имжэён. Ким Юханы давлалтай. Адруу ганц гэрээ алтаар бөмбөгөөс гарагдсан. Яа дарнасны доогор зөгч явах юм шиг дугаараа тоглох хэрэгтэй. Торны ирэхдээ ойрхон бол ер нь хаалтны гарагчсан байдаг юм. Ким Юханы тоглоо 2-аараас тодлоо. 2-24. Ян Юзэгийн давлалт. Яа Жуниор тоглоом гэж. Тоглолт дискрийг хийж байна. За инхүү Исанай Хамрис